success yose muri ubu buzima ishingiye mu gusoma Bibiliya. Amashuri yose twize, waba warigiye Harvard, Cambridge, Oxford, Sorbonne, n'ahandi mu karere, biravuga ngo kuva mu byaha kubaha Imana nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Usanga abagabo benshi barize psychology, batanga counseling ku couple, ariko baragize divorce kubera bafite connaissance ariko ntibafite ubwenge. Usanga abadokteri benshi babuza abantu gusambana ariko bagasambana bakagwara sida. Usanga abadokteri benshi babuza abantu itabi ariko bakarimwa kubera babuze sagesse. Icatumye Yosef agira success, icatumye Daniel agira success, ni reference, ni exemplaire kugira ngo umuntu wese ushaka success agenderaho. Kubaha Imana nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka, kandi ubwenge bw'Imana buri muri iki gitabo Bible. Murakoze cyane. Shalom shalom abakunzi ba New Legacy TV, tubahaye mwaramutse cyangwa mwiriwe sero naho muherereye. Turavuze ngo Imana ibaho umugisha. Uno munsi ni umunsi udasanzwe, twagiriwe kandi amahirwe yo kugaruka tubazanira andi makuru. Mbere yuko tubanza kubabwira icyo tuganira uno munsi wa none, reka mbanze mbashimire uburyo mudushigikira uko bukeye nuko bwije. Ikiganiro duheruka gushiraho twabonye amakomenti yanyu, muzukuri Imana ibaho umugisha, ibagirire neza cyane. Hanyuma uno munsi it's a special day, dufite umuvugabutumwa udasanzwe, dufite umutumire udasanzwe, turamuheza umwanya ugira abashe kubibwira. Ariko reka mbabwire uko ari umuntu uri so special, so mutega amatwi mumwumve. Reka rero ntabicishije amajambo, tumuheze kaze abashe kutwibwira, hanyuma tubashe kuja mu kiganiro cyacu uyu munsi. Turakwakiriye cyane, ngaho basha kwibwira abakunzi ba New Legacy TV kugira babashe kumenya. Kaze cyane. Murakoze cyane. Ko ndumva wabikabije nimba kugira ngo uronke ama views. Jewe nitwa Pastor Mugemanyi Kabatiza. Tuye i Musasa. Iwacu ni muri Kongo. Igakenke. Gusa sinkibayo, ngize imyaka myinshi mbino. Turi mu Muyinga kuri hotel nziza, Green Hill Hotel. Tuhagize minsi tari mike, twahagira ibihe byiza. Twari mu gikorwa c'Imana hani Muyinga muri Eglise EPC. Bari bafite igiterane c'urubyiruko, twaranezerewe, twaramije Imana, twasangiye ijambo ry'Imana, ibintu byari bimeze neza cyane. Sawa, murakoze cyane. Ndibaza abakunzi ba New Legacy TV badukurikirana ko mwabashije kumumenya. Yavuze ngo twamugize umuntu uri special, niko bimeze, na Bibiliya niko twita, turi abantu badasanzwe, niyo mpamvu kwisuko nguko. Hanyuma uno munsi dufite topic idasanzwe, aho umukozi w'Imana agiye kutuganiriza kuco ijambo ry'Imana rivuga ku cyaha cy'ubusambanyi. Agiye kutubwiraho byinshi selo na Bible context uko Bibiliya ibyita. Kaze rero ubashe kubidusobanurira. Urakoze. Urakoze cyane. Ndashimira abajene bariko bubaka impano zabo, abajene bariko bubaka ubuzima, bariko babiba ibyo bazabamo mu myaka iri imbere. Iyo ni content nziza ifite ibyirwa biva muri experience dufite mu byanditswe byera, mu buzima busanzwe muri societe, mu buzima bwa minsi yose, mu madomene atandukanye. Icaha c'ubusambanyi ni icaha gifite ubukana bukomeye muri societe y'iki gihe, ndetse no mu zakera.
icaha Bibiliya ifite uko icita. Bibiliya ivuga ko ari icaha kiruta ibindi byose, ngo ni icaha gikorerwa mu maraso indani. Paulo yandikiye Abakorinto, dusomye muri Bibiliya 6, Abakorinto ba mbere, Bibiliya ivuga ngo muzibukire gusambana, ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana abakoze icaha c'umubiri we. 19 akababwira ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uba muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Amen. Hanyuma dusomye mu Migani, ni igitabo canditswe n'umusaza w'inararibonye warabuye ibintu byose byabayeho. Salomo bazavuga ko yabaye umwami Bibiliya, kandi yabaye umwami akiri umujene. Aja ku musozi Gebeyoni, ararayo, aramya Imana, Imana iranezerwa, imuha ubwenge, imuha n'isezerano. Iramubwira ngo mu bakubanjirije Solomon n'abazaguherukira ntawe uzahwana nawe ku bwenge. Ico gihe ntibagaza bashaka DNA, cuma gipima ADN. Solomon ubwenge Imana yari yaramuhaye, yagaza areba urubanza gutyo rw'abagore bariko babura n'abana, akavuga ngo wowe mwana si uwawe, kubera sagesse y'Imana. Hanyuma arandika, ni mu gitabo c'Imigani 6:32, aravuga ngo usambana n'umugore nta mutima afite, ugenza atyo aba arimbuye ubugingo bwe. Noneho siribaze ibi byanditswe, kurumva ukuntu Bibiliya igitabo gikomeye twahawe nka katalogue y'imibiri yacu y'ubuzima. Urabona iyo tugiye kugura imiti kwa muganga, haza habaho katalogue iri indani muri carton irimo imiti, bakakubwira ngo uzufata kimwe, nufata bibiri urashobora kugira izi ngaruka nizi. Bible ni constitution y'ubwami, Bible ni katalogue yo mu mwuka, kandi ikintu uvuga kiba kirimo ubwenge budasanzwe, kubera ko ni yahumetswe n'Imana, kandi Imana niyo yaturemye. Imare kuturemye dushiriraho katalogue, hanyuma iyo katalogue utayikoresheje neza hari ingaruka. Tegera kuri 5 uburyo yavuze umusaza Solomon. Yaravuze ngo mwana wanje ita ku bwenge bwanje. Uwo mwana Salomo ariko abwira ni wewe ni jewe. Tegera ugutwi ubuhanga bwanje kugira ngo uhore witonda, kandi iminwa yawe ikomeza ubwenge, kuko iminwa y'umugore w'inzaduka itonyanga ubuki, kandi akanwa ke karusha amavuta koroha, ariko hanyuma asharira nk'umuravumba, agira ubugi bw'inkota ityaye, kubw'inkota ityaye. Donc ukibonana n'uwo mugore ababerewe physically, ariko indani aba ari ikintu giteye ubwoba, bari imbugita. Wowe ubona physically ukabona ari mwiza, ariko indani arimo sikuzagiza. Niko twagaza tuyita imbugita zagaza zishinje inka kera zasikuzagiza. Ngo iminwa y'izitonyanga ubuka, pana ubu ngubu bw'inzuki, na amagambo yoroshe, amagambo aryoheye amatwi, ariko aambale ubugome buteye ubwoba. Hanyuma aravuga ngo ibirenge bye bimanuka bija ku rupfu. Uwo mugore intambwe ze ziherera ikuzimu, bituma atabona inzira y'ubugingo itunganye. Kugenda kwe ni ukuzerera atabizi. Baza bagenda bazerera mu tubare, mu mahoteli, mu migi, tibaza baregama hamwe. Noneho bahungu banje ni munyumvire, kandi ntimwirengagiza amagambo yo mu kanwa kanje. Umusaza Solomon aravuga ngo cisha inzira yawe kure y'uwo mugore, kandi ntiwegera umuryango w'inzu ye, kugira ngo utiyaka icubahiro cyane ngo ugiha abandi. Number 1, ubusambanyi butwaka icubahiro.
hari abantu bagenda bagatonyanga icubahiro bavukanye inyenyeri bavukanye nubwo yo kwambara ihuzu yo muri caguwa ariko ugasanga araberewe cyane kurantegera ego kugira ngo utiyake icubahiro cyane ngo ugihe abandi cyangwa ngo uharire imyaka yawe abanyarugomo abashitsi be guhazwa n'ibiguturukamo kandi imirimo yawe ye gukorerwa mu nzu y'umunyamahanga abashitsi isi ikajya ubutunzi warondeye ego abantu ifaranga zawe mara kuzikorera zikaja kurya inzaduka ari we wazikoreye ubutunzi bwawe kurantegera amaherezo ukazaboroga umubiri wawe umaze gushiraho iyo ni za sida n'ubukene n'ibindi byose byakwikubiseho n'ama infection ama cancer ama hepatite kurantegera yego amaherezo ukazaboroga umubiri wawe umaze gushiraho ukavuga tayiwe ko nanze kwigishwa umutima wanjye ukanga guhanwa sinumviye amajwi y'abanyigishaga kandi sintegera amatwi abampuguraga nari ngiye kurohama mu bibi byose imbere ya rubanda ndetse n'imbere y'iteraniro kurantegera yego aduheza impanuro Solomon aravuga ngo uje unywa amazi y'iriba ryawe amazi ava mu isoko wifukuriye uwo ni umugabo ni umugore mwashakanye mu buto nici ijambo ry'Imana ritwemerera gusa ngo uje unywa amazi y'iriba ryawe amazi ava mu isoko wifukuriye umugore w'ubuzima bwawe umugabo w'ubuzima bwawe Bibiliya nibo ikwemerera gusa nta wundi wo hanze mbese amasoko yawe yasandarira hanze n'imigezi yawe yatemba mu mayira bibi byawe bwite kandi ntubikorere ku nzaduka isoko yawe ihirwe kandi wishimira umugore wo mu busore bwawe k'imparakazi ikundwa n'isarabo nziza amabere ye ahora kunezeza kandi ujye wishimira cyane urukundo rwe mwana wanje kuki wakwishimira umugore w'inzaduka ukagira ngo uhoberane nawe kuko imigenderere y'umuntu iri imbere y'amaso y'Uwiteka kandi ni umenya imigenzereze ye yose umunyabyaha azafatwa no gukiranirwa kwe kandi azakomezwa n'ingoyi zicaha ce azapfa azize ko yanze kwigishwa kandi ubupfafa bwe bwinshi buzamutera kuyoba amen amen iri jambo riri profond rifite icigisho gikomeye cyane ku buzima bw'umwana w'umuntu harimo impanuro zuzuye kandi ntaco na kimwe yasize Bibiliya ikwemerera sfere territoire imwe umugabo umugore wo mu busore bwawe mwakundanye mukiri bato kandi Bibiliya ikagusaba ko uhora akunezeza iminsi yose yo kubaho kwawe wagiye ikibazo ca kabiri rero icaha c'ubusambanyi ni icaha kimara umugore kikamara umugabo igikundiro ni icaha kikwiba icubahiro ni icaha kikwiba inyenyeri Imana yakuremanye ni icaha kigutesha icerekezo ni icaha kikubuza amahirwe muri Bibiliya huzuye ingero z'abantu benshi bagiye bagwa muri iyo mitego ndetse nanone muri politike muri diplomasi mu by'idini dufite abantu ico caha cibze iyo dusoma mu abacamanza 13 kugeza kwisura 13 kugeza kwisura 16 hariho amakuru y'umugabo witwa Samusoni wari ukomeye kuruta abandi bagabo bo mu isi bose ariko yibwe icubahiro ce yibwa inyenyeri ye yibwa amaso ye yibwa umusatsi we yibwa amasezerano ye n'umugore witwa Delila ni umuntu Satani aza gutegurira mu buzima bwawe ucunga ico wahawe n'Imana impano zawe akaza akazikwiba aciye mu busambanyi yamara agakingurira abafilisitiya mu buzima bwawe kugira ngo baze bagusenye bakurangize ni hehe hazaca mu busambanyi Delila inzira yiwe nyabagendwa inkuro nini ni mu busambanyi ndibuka 2011 hari umugabo witwa Dominique Strauss-Kahn wari ufite amahirwe yo kuba perezida wa France akora voyage officielle aja muri Etats-Unis arara muri hoteli yaho hantu yaragiye aryamana n'umukobwa w'umunyafrika
bishoboke ko ari n'umutego yari yatezwe n'aba opponent. Yari avuye muri FMI, yari umunyabwenge ukomeye, abafaransa bari kwamubonamo icizere yuko azazamura ubuzima bwabo. Ariko umunsi aryama muri hoteli yashiriyeho akadomo mu buzima bwe bw'ahazaza. Actually amatwa nsumira yituriye muri Maroc, yasubiye muri Maroc, niho yakomokaga, atuye ahantu mu biturage kubera iki icaha c'ubusambanyi. Hariho abasitare bakomeye muri football, muri Angleterre, muri Etazi aba honorable bakomeye, tuzatwumva mu binyamakuru, nta mpamvu gukomeza kuvuga amazina y'abantu, basubijwe bazimijwe n'icaha c'ubusambanyi. Icaha c'ubusambanyi gitera umuvumo ku gihugu. Iyo abategetsi batowe n'Imana, uri president, uri ministre, uri burgomestre, uri governor, uri PDG, uri CEO, muri office yawe ukiyegereza Delila, wa munsi menya ko hari password yawe yavumbuye, utegereze kuzagwa. Hariho umugabo witwa David, yari umwami ukomeye, umutambyi ukomeye, umuramyi ukomeye. Umunsi umwe yasibye kuja ku rugamba. Tuza tubisoma muri Samuel wa 2:11 mu isura ya 11. Ngo ari kagendagenda mu nzu yiwe nka twicaye hejuru, warangiza mu kindi gipango gucya umugore wambaye ubusa, aramuhamagara. Akaga kabakinjiye mu rugo rwiwe. Ingaruka ziba